Chamkei tupchosyekchuk en Yashua Messiah. En nabas neuni asome ale sikang'alalen ng'olyon konamgei ak logoiwek chemiach. Koatesetai aroru ortinwek chekirindoen tupchosyekchok alake betut chekekuren en Bible nebo Kalenjin betusiekab igorwek. Kokisibi kanetisyet nekobo Bishop netekisot Wesley Lang'at nebo Mount Solsbenei Church. Ko en kanetisyet nekibo mut A&B kotou kotuten biik chekokoker kwasome ale kochang'a bichoton amun achokyi akonu kanetisyet ko imuch anyoru chito netebe kit nekorotin. Asome ale kototom iker kanetisyonoton cheng'ololen akobo elekirindoitoi tupchosyekchok alake betusiekab igorwek, asome ale si isib kowen link yondoi en ng'wony. Koyon awendi kora achoboksei sobor yekirindoitoi tupchosyek chuton betusiek kou igorto nebo makatinik chemokinde mermerek, igorto kabwatet nebo betutab kakaikaet ak nebo keriosyek, komi tupchet nekoteban konamgei ak ndebuk. Tos tengek ngotil murenik ndebuk? Ko en ng'alalaniton asome aboisien kanetisyet nebunu Bamongo Joseph Lang'at Cheramgoi konamgei ak tebset nekitebsen tupchenyon Jonathan Bett. Ko inoib nabasini amwochi kongoi ndugu Jonathan Bett amun en boisiet neyoe. Amun en niton ko tebe kanetisosiek chemi sikobit kinyokekerchinen ak sirutik. Kongoi missing ndugu Jonathan Bett. Ko kainenyun ko Kirui Andrew. Lele ne Bamongo Cheramgoi konamgei ak ndebuk. Kainenyu ko Joseph Cheramgoi Lang'at. En kaniset nomi House of Yah anan ko kotab Yah. YH. Yeah. Soma yawe. Yawe ko spoil kinyo aindet konyo kokol kemo kiruitosi kotesyi age tugul spoil. Kamwa kole mi kaniset nekikuren House of Yah. Konamgei ak tebutiet nekateben ndugu Jonathan kole ma Yawe, kole Yawe monoton kole kingeruitosi koib aindet akotesyi. Kainet nebo kamuktaindet en logokab Israel ko kitinye sirutikchwak consonants ang'wan. Kowendi en tai sirutik chebo Ibranic chebo keny ko kichuton ko iniker kotinye consonant ang'wan. Ko kainet Yah ko yekamwa Bamongo kotinye ng'alek somok kityo, kotom ot kemwa kele vowels achon ko consonant achon. En sirutik chebo Ibranic chebo besechu ko iniker kora kotinye consonants ang'wan. En Ibranic kesomoni koba ng'alek komosi from left to right. Ko ng'olyondo nekakimwa kele ko ng'olyot yot, ko nebo kwenet ko letayat hi la tos h. Ko iniker h en Kingereza ko malochin ak ng'olyondoniton. Ko nebo somok inoni kakwena kole ko wow, ko niletunen kora ko he la h. Ya ko kainet nebo kamuktaindet en nwakindo, lakini en koindo ko yetogundo yekingeyai research kotogu kele kainet Yahweh. Ko asome Bamongo siribgei komerioktechini imwoe ng'alek chemengen, nyumnyum ibut ng'atutietab somok. Ami ngunon achenge amache oik founder nebo biik chechenge kamuktaindet en iman. Ele kamwaita Bamongo kamwa kole inendet anyun komoche koik founder, taunindet nebo biik chechenge kamuktaindet en imanit. En kenyisiechu togu en Bamongo kele en inendet ko mami biik chechenge kamuktaindet en imanit. Mana Bamongo mi biik chesoe en imanit kou yemwoe kou Mwaut Isaiah katiptem koetab sit. Mi biik cheribe ng'atutik chebo Yahweh akotinye kayanetab Yahshua. Yoche icheng bichoton sikobit otesta osa tugul kamuktaindet nebo Israel. Matile i founder.
mi chake ne mi mami kanisa nata kanyo Kamwa ba mo hole ko kanisa ne miten ko kanisa ne mami. Ki nyoko siji ne. chaka ano research En kotab yani kone kosibut. mami kosibut Mungu amae chito kile manale kwendet agenge amae nguni Na kotora kanisa ne lele ba mo mami ko kanisa ne matinye kosibut. Mache ba mo wala bi alla ko en suko sombo suko. Ndo ko daw taw gele kanisa ne te ba mo ko ne tisene. Kiai research nendet. Ko kararan. Ko gese. Lakini some ba mo ngole icheng biik anyun kora. So ikemi sikobit otestai tugul. En kenyisiek chu kokikobor kamuktoindet. Imanda. no sibi ko kale no mi ko aeng ana ko somok ko mi kwenu Kisomanan nemwoe kole Na kibendi anyun kebose sirutik cheboisien bamongo cheramkor. Kobor kole makosa ketil intebu murenik. Kikose. Makitile ndebu. Okay, Leviticus. Ateptab Lawi 1926 to 28. Yes. Kulele ne? Amo bior metuwi ko yetil metit muna magindo kat mama go mukta inde sige tu chiki maya mama inde kat ile igi berberi tu yamma chege inde yu mengini tu go itu amo ngem daban we ga tom no ko mo gile inemu ogilo tingam bu taban inde line ni unang magasit jesu biat yes amo wat por ko bi kebeku amo bel sore megalak tukul Asombe keker en sirutiet mabamongo atebetab lawik 19 tiptemak sabak ak tiptemak sisit ingomwoe kole kakile makitile ndebuke amu buyor metowekwok amongem tabanwekab tameng'ung en Kingereza kole you shall not round the corners of your heads. Now katkabai kole matitil tabonikab meting'ung ko ingomwayon kole matitil konaisiek chebo metit tos iyai kit neu kat ko tos kamwa sirutyonon kole matotil metoek mamwa ni kamwa sirutiet makitile tabonikab metit ak tabonikab tamnet ko kot ngunon iboisien sirutyonon ile makitile tamnet amu ile makitile tabonik iboisien kora sirutyonoton ile makitile makitile metit. Now maana nebo ng'olyonon ni ko kenyoketil kanyokomwa kit age nemakitile kora en yu amotil borwekwok ketilatilgei ko tos makota kewat chito ot yon mioni maana nebo ng'olyonon kamwa en ng'wony kole akobo biik chebeku karan kesoman sirutiet bamongo kou yeu ingen chekikuren historical context ingen ele kiteptoito ano bichu ak culture nekibo bichoton. Israelichu king'ololchi ng'alechu ko kibendi sikonyor biikab bororiosiek che ngobet chito ko kikitile metoekwak tabonik ak ketil tabonikab tomnok ak ketilatilgei akobo biik chelyonen chebeku. Ng'atutiet nekoking'ot Israel komobo kokoben atebetab bororiosiek konamgei ak ele teptoi icheket ingobek biik. Ng'atutiet komo general taiker bamongo. Ng'atutiet kamwa en akobo chebeku konamgei ak soremik any kokile alak tugul. Now kit nekinoe ng'olyonon kele ng'ololen akobo chebeku kewendi kora keker en atebetab lawik 21 koitetab 5 koking'ololchin tisik kamwa kole amat kocher metoekwak tisik anan tabanwekab tomnokwak anan kotilatil borwekwak. Now kamwa ine kole they shall not make baldness matocher tisik metoekwak. Yoche any imwochi bamong'oi ngokole ng'olyonon tisik ko kinyolu kong'et ak sumek cheechen amu kole soman komie ine atebetab lawik 21 koitetab 27 kamwa kole amu matkocher metoekwak tisik. Komwoe kitabutab Korintoek kimwoe Paulo Korintoetab 11 koitetab 11 kole mamie muren kotebi ak sumek cheechen. Kolyonote kokikochi Israel ng'atutiet kele tisik komatkocher metoekwak. Kosikuye komie ng'olyondoni bamongo koyoche isoman inamen barak. Kikimwochin tisik konamgei ak chebeku amat komurwongei en chi nekame en biikchik. Kiking'ololchin tisik konamgei ak biik chekobek kele matomurwongei ak biik chekobek kobaten kityo any biik che kinekityin saiti very close
kele ko biik ako makimurwonige ak nyokengat anyun konam ng'atutiet nikan kele en chekobek ko makicheru metowek kwak amat ketil kora tabanwekab tomnok anan ketilatil borwek. Ko ng'ololen sirutiono kobo chebeku en kenyitab 1987 yon ko kingosirto chi ko kinyoru biikab family kokatil ketilchi metoek kimakotinyote bononiton bichu kibendot ak logoiwek Israel. En Kipsigis ko kiunoton lakini kikoit missionaries ng'oliononon ko kibet. Ko kikoit missionaries koyach kele biik en chebeku ko makitile metoek. En chebeku ko matkowatgei. En chebeku kekinyo kiber komekeyoe nguni. Nendabitu chito nesikunot akor kosirto chi kor kenyoru katil metit kele amu kasirto chito kotor any kelenji ne mayani sirutik kuno. Lakini ko makile en yon makitile metit. Kitile metit lakini mainitile kwamun chito neko kasirto ile nekame. Pamoko yoche isoman sirutik kou yeu ng'oliononon ng'ololen akobo chekobe. Osome ale sikobit ikuye komie icheken history nebo lagokab Israel ak bororiosiek chekituitos icheket ko kitam koyoe tuguchon en biikwak chekobek. Kinyoru ot yon ki Elijah ak mwautik chon kibo Baal ko kitil nyoru kotilotiligei biik yon kikisoe cheptailel nenywan. Ki ng'alechu ko ng'alek chekimwoe en Israelik komatkotebi en atebet nebo bororiosiek. Kitesetai kekose kit nemwoe Bamong'o mwoe kole ne yani akomuktoindet kikimoe kenaen kele murenik ko kwondo en tamnet ishara nebo muren ak kwon Amoe kemake ng'oliono kole Bamong'o kisomakitile tamnet ko ishara ko kit neiboru kele murenik nguno kotok kele en Bamong'o biik chetinye tomnok ko murenik ko chematinye ko kabokorisiek iman muren chito ara kibanet tugul ishara noto mami kit nebo tak manyolji muren kotinye sumek chekoen konyolji kobo korisiek sikotuge kalilanenywan ko makikonin kakile nyolu ko chebuko amongem tabandab tamnet taban ages taban ko yoche itebenge korok kalya sikole yon amongem tabonikab kalya amole amotil ngem mongem tabonikab tamnet nekor kenyor kenoe kele chichi ko kami erirek ages ko makot tamnet ko londu ko iuna yu pembeni yuno yes ages ko tabonik male mwisho yu male the end of the ages ko tabonik makitinye ngwai koitye ki taban nini makiroror yulichon nakorarake neu ambune birechi kutendeni so kwakere amdoindet age nan aker ne bakach amdoikyano so uwawar komi komie mi komie en tamnet lakini uwon kitesyi rokosiek mami tamnet neitoni nakeru kikilet kuchomos noker nemakawaita noker inye tomari so kitesetai amatilin borwekwak akobo biik chebeku yoche koe Bamong'o kang'ololen ng'alechon tugul matotil akobo biik chebeku manoe ale amune siko biik kosomoni sirutik kuren Kingereza out of context. Biik chebeku ko chon any kou en kosobik ko yon kame chito biik chekobek kowotyingei busare kole ana kokiban simakiban akine yekikimwochi such people amongem amu at borwek kobo biik chebeku Kokele mosib Bamong'o en yon mole yon kora makiwotegei ndakiwotegei kobo kerichek moete sirutik konyoiset lakini kotiwotegei chito kobo biik chebeku koete sirutik motil borwekwak ana chukotil rabiik tatu korotwek chekakisakenke chon kowote borwek uturkani komanyolu kora kiyai komuktoindet akokerin kole imie komamoche addition ko en lekakalalda Bamong'o koibor kole manyolu ketil tamnet akoyon kosoman sirutik lakini bale soman sirutik choton kitabutab atebetab lagok 21:5 keng'ololjin DC konamgei ak tamnok ko kaking'alale kakinam barak kobo biik chebeku ko kit neu en atebetab lagok 19 27 keng'ololen anyokomwa en ng'weny akobo chebeku. Bamong'o kora kosomoni sirutichu kou atebetab betusiek netai 19:5 yekimi biik alak chekikoyokto Daudi koba kokoito pole en ui kenam bichoton ak ketil ngoroikwak ak ketil tomnok ak kebir bichoton ko kingonam report Daudi ko kimwoi bichoton kole koteben Jericho akoi
kobityo tomno ko no ko mangatutiet chang ot tuguk chekimwoe biik dauti kole oba akoi kobek betusiek somoku sobwa ko mokile mi ngatutiet nekole yon kele chi konyokocheng'in kobiyoche kobek betusiek somoku non ko ng'olyot kityo nekanamgei ak yekangalalda laitoriat. Let age nesomoni Bamongo ko kitabutab tienwogikab kalosunet 133 koitab 2 kot koit 2 yomwoe kole mie ako kararan netyan komeng'yindos chetupcho en yamdaet agenge ko kirokendoe sinindet nebo kole u mwaita nebo metit newendi ak korot en tanetab barak. Ko ikose ot yon ile kaking'alal chi fulani nekikuren Narok kitam kerongyin yon kiile tisik kineu laitorinik la kondoik ko kong'ololen yon mwaita nerot en tanetab barak tamnet konyokorokto en ko momi lekole en yon mokitile tamnet. Sirut age nesomoni Bamongo Korindoik netai kurgat 6 koitab 9 koit 12 yeng'ololen biik chemanyoru bounatetab kipsengwet komi yemwoe kole oldo age en yoton anan chemul kwonyinik konyo kole Bamongo biik chemotinye tomno ko chemul kwonyinik iman yoche kora yekisoman sirutiet Bamongo isoman in context makele biik chemotinye masaribu ko chemul kwonyinik kima kouyon kole anan biik chetile tomno biik chemul kwonyinik ko biik cheyoegei kou kwonyik en nwokindo ko missing en ng'alekab atebet nemi uu ele arorundoi mang'ololen yon ng'alekab tomno meleon bounatet nebo kipsengwet lako mechute chito kele amun tamnet kayai kora kotakoi biik kile sirutik en yeu amune nekako Bamongo kole manyolu ketil tomno ko sikibesyoen murenik ak kwonyik kobaten kit nerartaat ko momi sirutiet nemwoe ng'alek chon ng'alek maoni nebo chito amun yoche kenai kele tos biik tugul murenik tugul kotinye tomnok motinye murenik tugul Bamongo tomnok mi biik chechang chemotinye tomnok kila masaribu ako moyoe noton kele kakoyai kwonyik now okot look ng'etik nyokonome kijanaek kosiche masaribu kobokonyor chekikuren adolescents so tot imwa ile komokingen kele ko ng'etik ile komi grupitab males nole grupitab murenik yukomokotinye tomnok ila kenyoru kora chepyosok chechang chekikotuon ko imuche korut masaribu ila kenyoru so tot imwa Bamongo ile kan kobit tamnet nebo chepyoso amun yekakotuon chito komi hormones en borto chebetos komuche korut tot ile chepyosanon kokakoik murenik kit nekinoen murenik ak kwonyik kenoe kot kokisich ngesich lakwet kenoe kele noni ko ng'etet kenoen masaribuk kenoe kele chepto inoni kenoe masaribuk kit nekinoen murenik ak tie ko ngeba science ko Y and X chromosomes kenyokenoen en physically sex organs momi lekimwa en sirutik kenoen tomnok momi mi kit nekamwa Bamongo kora kole momoe kamuktoindet addition yani sikomakitil tamnet amun kikonin kamuktoindet konin sumbek any chebo metit abore kikonu kamuktoindet kora so yoche kebakach kot ko amaketil tamnet amun kikonu kamuktoindet kiyanai ko sumbek kitile murenik sumek ako kikonu kamuktoindet ni okot siok chebo eunek kitile ako kikonu kamuktoindet nome biik tiong'ik moet ako ingen kamuktoindet so makiame kerichekab tiong'ik kele amun kikonu kichobe kamuktoindet tiong'ik ot kerbesik en twa so makibite twa kele amun kingen kamuktoindet sikoko kerbesik ikere ile ng'alek alak Bamongo yoche kesoman sirutik kou yeu ngesoman kitabutab taunet kurgatab 10 koitab 14 kekose akobo Joseph yon kiawo Misri abakerat inendet ko ki mouten akobo biik alak ko karon kikorwote laitoriat ko kemwoe kele miten chito ne nyokowalun korwotitonik sisoman taunetab 10 koitab 14 ko kinai koyokto laitoriat kekuri Joseph
en korkoret lale kokerchi inendet ko kiyaak kouni makolen yoton koyokto anyun Farao kekur Joseph akimong inendet en keringet kokuren Ingereza dungeon kechokunet akole ne kiinem damnet ak kowal ngoroikyik ak kwa ole mi Farao komi kose yeng'ololen kole kikilasimisan inendet koba kora ko official kora ikose kawal chichi ngoroik ako konem damnet to mami ole kiaror en koin wasitesoman chito in context menyoru ole king'alal ko kilasimisan inendet ko tugul en tugul kebakach damnet komotengek ketil komotengek kongoi mising.